Kanti ke abantu baphawule ngelinqaku kwikhasi lethu lika WhatsApp besiza neengcebiso ezingenziwa ukulwa intswelangqesho kweli. Enye into ebangela singaqesheki apha eMzantsi Afrika hayi nezikhampani sivele sifune o5 years experience. Ungazi ba i5 years experience uzayithatha phi engakuniki lo mntu lo ngoba unguyeli uphethe amaphepha uthi ufuna umsebenzi. Into engenziwa udabeni lwekusoleka kwamathuba emisebenzi ukuthi akushintshwe imfundo ey'nganeni zethu. Iy'ngane ayifundiswe ngokwamakhono kusuka emazingeni aphansi. Kuyeke lokhu ukuthi iy'ngane kuthiwa ayifundiswe ngocansi. Okwesibili, iy'nkampani azilethe amafemu eSouth Africa kungasuka imikhiqizo yaseSouth Africa iye emazweni angaphandle. Indlela engasiza ukudala amathuba omsebenzi ukuthi uhulumeni agqugquzele abantu ukuthi bavule amathuba omsebenzi azokwazi ukuqasha abantu ngoba amathuba omsebenzi akho kulezi iy'nsuku mase yabaxhasa lawo mabhizinisi atshengisayo ukuthi uma evulwa azokwazi ukudala amathuba omsebenzi. Ngiyabonga. Uma ngabana ugovernment angakhe aqeshe ayeke utenders nomasipala noma ngumasipala kuqeshwe abantu kuyeke ukukhethwa angaba ingaphela icrime eMzansi. Umuntu ayeke ukukhetha umsebenzi awuthathe noba unjani na kungaright ingaphela intsokolo eMzansi. Urhulumente makavule zonke ezafemu zavalwayo kulo lonke eli loMzantsi Afrika khona ukuze zidale amathuba emisebenzi. Ndicinga uba ngokwenza njalo yawuba kuchane ucwethe ngodolo.